चिराङाव खनले आयेन बेरेखा दंफां हमदों। हाग्रा बिफाननि गोख्रों नोजोर लाखिनायाव चिराङाव सासेबो दंफां सिखाव बारग'आखै। गोबाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा नारा नाथा होबथानो नाजा थांनाय सानखालि फिन खेबसेबाव गोबां आयेननि बेरेखा दंफां हमदों चिराङाव। मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय दंफांफोरा गासै 20 लाख रांसोनि जागोन। 6BN SSB आरो खुंग्रिं हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरनि गोख्रों सिग्रोमनायाव रुनिकाटा हाग्रा रेन्ज ओनसोलनि सिङाव थानाय दाउजें गन्थं गुगुनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बे आयेननि बेरेखा दंफांफोरखौ हमदों। नमस्कार, आमी काटो आमार एटु दाउजें गन्थं गुगुनि बुली कय तारपरा आमी उठाई লৈ আনিছে মানে যোৱা কালি আবলি আমি 3টা 4টা মান বাজিত মানে খবৰ পাইছে মানে 5টা 6টা 7খান মান গাড়ী মানে হুমাইছিলে। তাৰ পিছত মানে পাব্লিক বিলাক আমাক খবৰ দিছে। খবৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ SSB আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট দুইটা মিলি আমি অপাৰেশন কৰিছিলে। আমি অপাৰেশন যোৱাৰ সময়ত গাড়ীখন আমি কিন্তু জব্দ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু কাঠখিনি আমি জব্দ কৰিব সক্ষম হৈছো। এনে কিমান মূল্যৰ হ'ব এইটো অনুমান? অনুমান 20 পৰা 25 লাখত হ'ব। এতিয়া কত আনি থৈছে আপোনালোকে? আমাৰ এতিয়া খুংগ্ৰিং ৰেঞ্জ আন্ডাৰ ৰনিকাটা কেম্প। যোৱাৰ পৰা আমি বহুত দৌৰিছো, এইটো হয়তো কথা, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কাঠ কাটাবিলাক বা চুৰ কৰাবিলাক মানুহ আমি এতিয়ালৈকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই। মানে আমি সকল নহয়, মানে ৰাইজে আমাক মৰ্টন দিব লাগিব, ৰাইজে আমাক হোৱাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো কাঠ কাটাটো মানে বন্ধ হ'ব আৰু আমি বন্ধ কৰিব পাৰিম। এনে কেইখন ট্ৰেক্টৰ আৰু কি গছ? আমি 6খন ট্ৰেক্টৰ মাল আনিব পাৰিছে আৰু আছিলে 2খন মান ট্ৰেক্টৰ আছিলে, আমি আনিব পৰা নাই। এনে কাঠটো হ'ল বনচুম আৰু লালি আছে আৰু বান্দৰখান্দা আছে। ৰাইজক মানে ৰাইজে আমাক ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে আৰু ৰাইজেও আৰু বাধা কৰিব লাগে। আৰু মানে এইটো জংঘল মানে আমাৰ কাৰণে নহয়, সব ৰাইজৰ কাৰণে বা আমাৰ দেশৰ কাৰণে বা জীৱ জন্তু মানে সবৰ কাৰণে, মানে এইটো কাৰণে মানে সবে বাঁচাব লাগে, সবে হোৱাই দিব লাগে। এইটোৱে मैया जोङो SSB आरो फरेस्ट जयेन्टलि अपारेशन खालामनायाव गुगुनि दाउजें गन्थंआव जमायै खामाल खालामनाय माल हमनो मोनो आरो बेखौ जोङो SSB आरो जोंनि खुंग्रिं रेन्जनि फरेस्टजों जयेन्टलि उथायनानै लाबोयो। बेसेबांसो मुल्यनि जागोन बे दंफाङा अनुमान? ओरैनो 20 निफ्राय 25 लाखनि अनुमान जागोन। मा दंफां दङ बेयाव? ओरैनो बान्दरखान्दा, बान्दरखान्दा लाले, ओमफ्राय बे मोननै दंफाङानो। दंफांजों लोगोसे जेनेबा मालफोरबो मोनदों नामा, जेनेबा गारिफोर? मोसौ गारि दंफांजों लोगोसेथ' जों जेबो मोननाय जायाखै, नाथाय गारि हाबनाय खोनादोंमोन, नाथाय जों थांनायाव बिथांमोननि गारिया उल्थाफानि फारसे खारखोमालांजोबदों। थांनाय समफ्रावबो बेबायदिनो गोबां हमो, खिन्थु जोंथ' हाजासे बन्द जानायखौ लुगैयो आरो जोङो नाजाबाय थादोंबो, नाथाय दिनैसिमबो दंफां सिखावफोरा जोंनि हमबोबाय। जों बहुद सिगां समावबो दंफां हमबोबाय, खिन्थु बिथांमोना मानिया आरो जोंबो हाजासे अपारेशन खालामनानै बिथांमोनखौ होबथानायनि राहा लाबाय थागोन। जोंजों लोगोसे पाब्लिकफ्राबो मदद होनांगोन, जोंखौ मदद होनांगोन, अब्लानो जोङो बे दंफां सिखावफोरखौ होबथानो हागोन। पाब्लिकफ्रा जोंजों लोगोसे खामानि मावनो हायाबाबो जोंनो स्रोदै इनफरमेसन हरोब्लानो जों बिथांमोनखौ जब्द खालामहैजोबनो हागोन।